In khel thia ming thang khovel pum huap ang zong poa fence satlia mai ni lo a chil tu nga mai Messi chu India localin December ni som pathum jinglam dar ni lia chan ve vela Kolkata alo thlenga antlan liam fuwa mutoringot po in jing dar thum vela po kongsira a fence ti anin tlar pheidul mai ani tu te ma an om hle hle thei to lo kichuan inrin ni chhun lama antum lockdown ang ngein Messi chuanin Kolkata a Salt Lake Stadium atlo a chota chuan atak ngeya Messi mu ve cha ka wanga stage shanga changa offense lo pum khom te chuan an lo muak thap maya stadium chunga leng lo po an tam hlian ti mase Messi mu tuma che chuak te hianin sumtam tak an seng ve thunga ticket hi to takin an le ve ni sing khata changa sing khat sang ni bel set mai an seng ve thunga an lo be sedan chuanin Messi thu soi toy te an ngai tha anga stadium ma te chuanin hun enga mochin offense tan a om ve an lo be se ni mase Messi chu minute som vel chawa oma an kalpui ta dai ni minute som vel chaw om chung po chuanin ama mu cha ka pum khom offense te la chuan an la mu tha thei lo zui a hmuna kalte soi zui dan chuanin security le politicians hawin an hwal renga ama berbo kan mu tha thei lo tu man ama an mu chiang thei lo an ti ni Messi fan pakhat phei chuanin anupui nei ni ani a mase Messi mu athan zo ka wangin in nei ceremony zong zong tlan san mevin Kolkata Salt Lake Stadium chu apanani ati a mase Messi berla amu thei ta chuang bok si lavani fans te soidan chuanin Messi chau ni lavin Shahrukh Khan po in lan turangin an soya Messi mai ni lau Shahrukh Khan mu cha ka wanga stadium ron pan te po antam hle an ti a mase Shahrukh Khan po fans te ma aron in lan reng reng lo maya room chunga ashan pa a Messi mutur chawin aron kalani an ti ni Messi chu Suarez nen stadium a chuan kalkwalin fans te tan anin lan ngeya mase security le minister te mai ni lovin press mi hau chuanin an bor lui reng maya thalak puitumin an kal hnai zela security te po inan veng ni lo chep zo kani an ti a fans te chuanin Messi muturin paisa tam takan pe boka chu wangin penalty voi khatal Pedro se an ti a bol a pet lai rei lo te tal mu anin be save bokani mase chu tiang thil engma a thleng talawa ama alo palian vak lo bok nen Indian ngal sang deuh deuh hawin an han hwal bet deuh thap mai chu ral khata chang ringwata clear thei a fans te tan chuan mu ngai na om talo te ponia nge Messi chunga ni lovin politician ho chunga fans te an thinrim bermaya event hwai hotu te chuanin mipui sum an eru hnem don hle ani hi anti fraud event ti nan soi zui hial boka Messi ni lovin mes ani hi anti bokani poisa min pedel ro tin an awak wak bokani fans te chuanin chongka main an lung oilo na chu an chak chuak satlia lova stadium chunga buaina a chuak zui ngal hat boka chair te chu field chunga an vom lut na sa hle maya banner te po an ti chhede uvekani fan pakhat phei chuanin minute som chung lekral khata changa Messi clearing out turin sing khat ka pehlei nem ti in stadium carpet chu a hon ve mak maya kodruak ngota hole chu atum lo bur stadium ami carpet chachi ngat chu alo hopui venal nal mayani Messi an stadium a chwa san nuwa boina hi athleng zui ngala police te po in mi pui thinrim chu beng dai an tum viauna a ma se an thei bik lo police te po cherin an vom pop pop to mai ani police te po in ti ngai na vakan shebik lavani VIP havin Messi nai taka thla an lak pui theya han chi bai hial boka an kal nai theya mase Messi mutura sing chuang senga stage changa ron kal ve meu a fans te ero in sum an seng thlon thunga rei tak Messi an lo ngak to a chuta police te bokin mi pui thinrim an ma chona ngai le pha bokani police te bokin na an tuar le ta ti na ni
abulpui berero event huai hotu ti an ni thunga mase additional director general law and order Jawed Shamin Swanin main event organizer chu an manto tinaron soi. No, he's been arrested, and the third part, as I'm telling, the क्या responsibility है inquiry committee की जाएगी और inquiry he's been arrested. Sir, you have told us. Chief organizer ber police nan manmak to mai si a enting tak ti zuyang mo ma se organizer an man ti fence laminan siat Swanin an lom hle thung. Messi hian in Kolkata mai ni Lavin Hyderabad le New Delhi lama po inlan na tur ala neya. Kolkata heti khophian buaina achhuak zui ta si a akal le na tura hi chon thataka thil an kalpui angai to ang fence den ama muturin tau takin chiket an leiveka an chiket leina man phu ve deuh hlekin Messi po a fence ta na inlan rei ve deuh hlek chuangai to mel in buaina pakhat le chu VIP ho an ni a VIP ho in Messi chu an zui dul renga VIP ho po Messi hnaya om chu anin chu ani deuh ber mai Minister ti hau chuanin Messi chu kalhnai an tum renga an hual de oreng mai ni Messi hian in Kolkata hian ama puala liman lo siam fit som sari zeta sang chu a honna anei ngal boka mase alim a han hmuchia mai chu anui chuak de huk maya a insum theilo alim an lo siam chu anga in ti chia lo nge alom lu tuka wangin anui chuak jok ni Thil thenga wangin West Bengal Chief Minister Mamata chuanin Messi laka le Messi mutura Kolkata akal offense ti haulaka ngaidam aron dila ani po in event management helutuk chumak ati a aza thlak jok ti na soi voina Salt Lake Stadium thil thenga apoi ka ti hlemaya event kalpui ani dan fel lo lutuk ka mu khan makka ti tak zetani Messi le offense te jong chunga ngaidam ka dile aron ti ani he event a hian mizo po kalan om nuala Messi mutura Mizoram atanga kalwangwang po antam anni ho po anin siang hem khopang le he event fourth event yan soizui takhi enge in mu vedan le ral khata chang ringot po ni se Messi nyan stadium khata minute somvel kan om ho thei shim kha alom oma singkhat sang ni se na atan ui leinem a om tok viau thawalom intinge Amel tangel po mo chat theilawa ral khata changa thlir tur ringota sing chuang sen chu athana thlak ve thlot intizok in ngai dan te in lo soidonya engemo borok lian thamte athleng zui zela ni chuanin video dang karon siam le tura ngaila tun chumatan chan du tok photang ole thlir tu te hin zawai chunga lom thu ka se